Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, влоги имрӯза аз чунин гулҳои зебо сар мешавад. Гулҳое ки дар берун буданд ба хона даровардем ба хотири он ки ҳаво беҳад хунук шуд дар вилояти Оренбург ва ҳосилҳои агаротро ҳам ҷамъ кардем. имрӯз якҷоя хинкал мепазем. Рецепти хинкалро ман аз интернет гирифтам. Калони 4 ба мактаб рафтанд, лекин Малика ва Ҳасанҳусен ба детсад нарафтанд, барои он ки детсад як рӯз кор накард. Аз ҳамин сабаб ба наин детски площадка инҳоро овардам. Я хочу на площадку. На площадку? Мама, я хочу на площадку. Давай. Мама, я хочу на площадку. Братьев? Маликуша, Малика. Как, мам? Давай. Мама. дӯстони азиз, ана дар ин ҷо ба хона омадем. Вақти тренировкаи Ҳасанҳусен ва Лёня шуд. Лёня пештар намерафт ба тренировка, ҳоло бо ҳамроҳи Ҳасанҳусен меравад. В субботу надо? Тебе не тяжело и уроки, и тренировка? Нет, Нормально? нам сегодня не задавали. Ну все, молодец. Все, давай, переодевайся. Листик желтый, листик желтый. Листик желтый, листик желтый. На дорожку упадет. Это значит, это... Я ничего не понимаю, мам. дӯстон, дар ин ҷо компот мепазем бо олу ва себ. Баъд хинкал тайёр мекунем. Хинкал аз орди кукурузӣ мешавад ва камтарак орди гандумиро ҳам омехта мекунем. Хинкал бо бульёнаш бояд шавад. Ана дар ин ҷо бульён тайёр мекунем. Ин яъне шӯрбои тоҷикии мо мешавад. ба даруни шӯрбо пиёз, помидор ва кабутиро меандозем ва баъде ки тайёр шуд гӯшташро алоҳида мекунем ва инро через сита мегузаронем. Барои он ки бояд бульён тоза бошад, бе ягон хел пиёзу помидор ва ҳам кӯдакони ман намехӯранд пиёзро, ба ҳамин хотир ман ҳамин хел тайёр мекунам. Барои тайёр кардани хамири хинкал ба мо ним литр кефир, 2 дона тухм лозим аст, 100 миллиграмм равғани растанӣ, орди гандумӣ ва орди кукурузӣ.
намак ва ҳамашро омехта мекунем. Баъд хинкалро тайёр мекунем. дӯстон, ана дар ин ҷо хинкалро сохтем, дар мантупазак мемонем ва то пухтани хинкал соус тайёр мекунем. барои ин ба мо 4-5 дона чеснок лозим ва 1 то сметана. Сметана ва чеснокро бо намак омехта мекунем. хинкал дар мантуқазон 20 дақиқа бояд пазад. ана дӯстон, дар ин ҷо хинкали мо тайёр шуд. ана ин хел оро медиҳем. шумо низ ҳатман тайёр кунед дӯстони азиз, бениҳоят болаззат мешавад. дар ин ҷо заказҳои фаберлики ман омад. ана ин хел дезодорант заказ кардам барои фурӯхтан. ин хел парфюмҳои зебо, бениҳоят бӯяшон аҷоиб аст. ҳатман шумоён ҳам заказ кунед. агар касе дар фаберлик хоҳиши кор кардан дошта бошад, ба ман ҳатман нависед. боз занону гулдухтарони зебо дар фаберлик фақат занҳо кор мекунанд. барои ҳамин агар хоҳиши кор кардан дошта бошед, марҳамат, дар командаи мо бо мо кор кунед. боз ана ин хел парфюми Марсел, духтарони зебо, метавонед заказ кунед. бисёр стойки аст ва бӯи аҷоиб зебо дорад. баъд духтарони азиз, ана ин хел шапочка дорад. аҷоиб удобна аст. аз ҳамин ҳам метавонед заказ кунед. дар ин ҷо болгариро барои зимистон тайёр мекунем. калонтарашро заморозка мекунем, а майдашро бо зелень омехта мекунем. акнун дӯстон, то майда кардани зелень ба якчанд комментариҳо ҷавоб медиҳам. савол буд, ки чӣ хел кӯдак гирифтан мумкин аст ва чӣ душвориҳо дорад. якум ин ки бояд донед, ки опекаи кӯдак временна ё ки постоянный аст. постоянный ин аст, ки аллакай падару модари онҳоро аз вазифаи падару модарӣ озод кардагӣ ҳастанд ва кӯдак барои ба тарбия додан ба дигар оила тайёр аст. дар ин ҳолат ҳуҷҷатҳои кӯдак ҳам тайёр мешавад ва метавонед ба оилаи худ гиред. временная опека бошад, агар временная, дар ин ҳолат падару модари онҳо ҳоло аз вазифаи худ озод нашудаанд. шумо мегиред кӯдакро ва бояд 1 сол худатон давутоз кунед, документҳояшро тайёр кунед. ин бениҳоят душвор аст. дар бораи ана ҳамин душворӣ ман ба шумо гуфта гузашта будам. ва 1 сол аз тарафи давлат ягон хел кӯмак намешавад. чанд кӯдак дошта бошед, худатон нигоҳубин мекунед. ҳам пули детсад, ҳам пули мактаб, ҳамаашро худатон медиҳед. кӯдаконе ки барои ба дигар оила рафтан ҳуҷҷатҳояшон тайёр аст, ин кӯдаконро статусные дети мегӯянд. ана ҳамин хел дӯстон, ба фикрам камтарак фаҳмондан тавонистам. саволҳо бошад, боз нависед. дар ин ҷо зелень ва болгариро майда кардем, ҳамашро омехта мекунем ва ана ин хел упаковка мекунем. акнун қаламфури талхро ба банка маҳкам мекунем. پسرم پندی مرا
گوش کنو انسان شو پسرم پندی مرا گوش کنو انسان شو نکی را پیش کنو هم نفسی نکن شو نکی را پیش کنو هم نفسی نکن شو گر ببینی نفره را تو ملولو غمگین گر ببینی نفره را تو ملولو غمگین غمگساری همگان باشو صفایی جان شو غمگساری همگان باشو صفایی جان شو این جهان سوز و گداز و غم و اندوه دارد این جهان سوز و گداز و غم و اندوه دارد با همه سوز و گداز مثل طبیب درمان شو با همه سوز و گداز مثل طبیب درمان شو آن خطایی که زی من شد زی تو نگذرد آن خطایی که زی من شد زی تو نگذرد با ادب باشو به ایمان و خوش و خندان شو با ادب باشو به ایمان و خوش و خندان شو پسرم پندی مرا گوش کن و انسان شو خدمتی خلق کنی کم نگردی هیچگاه خدمتی خلق کنی کم نگردی هیچگاه راحتی مهنتی خود بینو همه شادان شو راحتی مهنتی خود بینو همه شادان شو قوتی مشت زی جمعیت انگشتان است قوتی مشت زی جمعیت انگشتان است با همه داده رکن یک دل و هم یک جان شو با همه داده رکن یک دل و هم یک جان شو بر تو ای جان پدر تکیه به فردا دارم بر تو ای جان پدر تکیه به فردا دارم دوست داری وطنو مادر و پیوندان شو دوست داری وطنو مادر و پیوندان شو پسرم پندی مرا گوش کنو انسان شو پسرم پندی مرا گوش کنو انسان شو نکی را پیش کنو هم نفسی نکان شو نکی را پیش کنو هم نفسی نکان شو Спасибо, спасибо. Спасибо, Настюш. Настюш, это что? Расскажи. Сердечко. Из Майнкрафта. Молодец, спасибо. А у тебя что, сын? У меня гора самолетом. Маша тебе помогала строить. Я-то один смог. А у тебя что, Хасан? Мам, у меня гора, которую мы построила моя сестра Маша. Ой, молодцы. Что это? Лист. Это подарок. Ой, спасибо большое. Ну-ка, может, встанешь? دوستان عزیز در همین جا ولاگ امروزی ما به آخر میرسد تا نوارهای آینده در پناه خداوند باشه.